Assalamualaikum kanyo guys. So adlaw ini mayroon may nang ta. So nagpigil-pigil ako na putaan ko sticker in motor ko yun. So kita untawang biyarin in tagbus niya. Amoy in tagbus niya man mayroon pa siya sticker. Tapos butangan ta sing cover niya ini. Okay guys, sung na guys, meron na pagtodla ta guys. Takad na ako guys, lumata na akong karay. Guys, ini sticker ni butang ta kuan rim niya guys. Okay. Alright guys, start na kita guys. Cut.